ngo tugende shasi incego n'umunsi wa nyuma wo kwandikisha abanyeshuri umuhungu wanje yonyica ntaco noronka ndamusigurira sawa tureba Oui. Harimo ugiye ku magaraje ngo dusimbukane? Ndiyo karibu ngiye. Abantu nani ndakubwira. Uzibuka? Nani ndakwereka. Umvije naciye posta direct. Navertisa abanyabugo n'abanyarusange. Birinda umunyamuhumura hari hose. N'ibintu byanje kandi yegereza kabisa. Unakama na mimi niliwaisikia nasema balikuya biko banapanga kutubeba vitu yetu watufukuze. Oya shofe ntumbwire ko yanze kwaka ungeliwana kingine kama sina tafanga kuitisha mkanisi none ivyo urabwira jewe ngo birandaba je ngenda niki ngenda namukanavisha sasa fungura mbere murebe bino moteri nayizi nzamura kap murebe ongera watse turebe aha Monsieur, unaweka kama unatengeneza unafanya vitu ya mekaniki mnafika mnakumbuka. Kwa fasiku nilikonaka. Sio nyuma unafundisha watoto ya bugo pale mbele kule masomo. Ya shuri naringiye kwandikisha ko umuhungu wawe. Ndio. Ngo tuyene muri stage. Ninge mwarimu rero uhari wa mekaniko tumubiri baba barimo kuvuga. Nene twariko turakuvuga ntuze tukakuvuga nabi. Ukatwumva twihorera. Ndabyumva nanjye ibyo byambaho. Muri iki gihe cy'imidugararo no mu gihe cy'intambara. Ibihuha birihuta cyane bikaba byanatera n'ibibazo bibi cyane. Abari kwitonda rero muri bibi. Nakobea bure babu sinilipe ata merci.